Yo yasomere dutu wankore media turanu ya boma a golf course koko kuchereba kandi nkaburijo ndi beyazini zedije yondi ho kuretere kintu kirakucamore kirakushemeze wande bi umanye ngunaza entertainment wande umanye ngunija kwereza akubana go mu rumu rwanje tero kindi kinkuza kora so ebinkushoma mukamani wari kumanya gonka ekikunda netonde muni nkora so oyiwe omurebi gutu wankore media nakwakira kandi nakutanjira nyondi beyazini zedije kandi rizo kamera nakora na don sentuwa of course tutambura mukutwantutambura nyonko kundi entertainer nko kundi omuntu obo kushakira ekintu kirakushemeze ningashi oriho kujangu ndete influence a entertainment industry ya Western Uganda nabuga no mweshongozi kandi tinkuza kuhingura nanye niko kujanta kanyemerere. Of course na nintambura muka evening walk shaho nko kumukorera nekirenga bazana kashana ni mukareba na view nono jireba ndio wa kamera waberekaje babasa kurira ngo turi omukirenga bazana kakutwantutambura niko kuvuga no mweshongozi oba kwita arani save kana yenda ngo mubaretere abaramusiyo wabakureho tuganire wakantu kaceka cyaci nawe mihanda yiyanaza majigumize munito tugumize mecito of course tugaruguta itwe vibe ye kutwatera no tukutera arani save nakwakira naninjira ngo ijaho mu kamera tukwakire yes arani save twashemererwa kubugana niye nakira omwambianzi turani kureba nkore media eje nkore media right nkore media nkureba mbwenu been admiring you kwegamba mbe ni kureba nkwegomba nashemererwa kureba se yes njatwemerera waho mu rubazo katwemerera hatubahereze buterevu of course wo murebe gutu wankore media yongere kusubscribinga kandi otebwa nano kuza YouTube Facebook page oka followinga otebwa ku followinga Beyazini ZJ nyine Facebook page ensa iwe chora koreza following then you get entertained, you get informed, you get to learn, you get everything. So Alan Save twashemererwa kubugana konka otakatura mukize wanoruga nani ngo muri Mbarara City main town ngo kuboma ground zana ka golf course wanoza kuzana ubwire bwa bwedembe so ngo kutujya amahanda ntuzaguma tuganisubwa mu ndero motoka yija but tuza kwemerera ukate yarabo tugaruka haya antayiba kutureba kandi tugumiza muna interview of course Alan Save nani shabora musiba bakutureba ninda musya abareba nkore media gwena nimbasima nimbebaza mwe bari kuri followinga channel ya nkore media mwe bari kujikunda kandi mwe bari no kusubscribinga amazina kuko yagamba abantu banyita Alan Save yo mweshongozi webyeshongoro most tribute inspiring abantu kubagarira mamani nasemero kuvuga na byanzi we bari munonga kutushanga kandi weshongora inspirational music gospel music akubwira ubwinje biri kubani bi inspiring and bibabiro muna ruhanga Alan Save no murokore Alan Save no mwichereza wa Kristo kandi umukurasi wa Kristo so uburyo mwichereza abantu dore murokore sorted so abarebito mwe bari gumana mutukuratera so twafuna Alan Save na ninshabo mbufunze of course ngo kutwabuga no muhanda kandi niwe no basa kuba wene program zawe nito twatwine zitu konka turasiyo turebeka ngo interview twajikora chap ninga shaka akaganiro kitu twenda biography ya Alan Save murebi witu wankore media nanda kuma Alan Save ogwe nuwo hariyo rukubataka kurire garowa kurire ningo wakorebere ko katakuma ya niwo Alan Save nenzarwa ya Mbarara City Nyakayejo Bugashe kibaya tu au IRC 1 kibaya tu same Nyakayejo and Mbarara City so Alan Save akakuraho muri Mbarara City nenzarwa yo so turi nenzarwa yo itwe abarisirwe mitunga ninga shabari sirwa itwarujire kwijambara finally twino mwana wanya abanyambara ni mucerebo Alan Save nenzarwa ya City twenda kuma Alan Save akakurura yes kuwa kuriro ukazarirwa washomera kai primary Alan Save nankoguna nakugambire akazarwaho muri Mbarara City yashomera primary Uganda Matters Primary School kuyarje Uganda Matters Primary School yazo mu secondary yashoma O level from Cleveland High School yagaraka yo mu A level Cleveland High School nto yajimarire yaza university yashoma Cyambogo so
Alan Save Mungu ya mazire ya ukakora education so Alan Save n'umushomezi taro kubuza ngo ikindi none ukora cyo utari mu music so Alan Save n'umushomezi by profession Alan Save twenda kumanya of course history yawe umba yuwa tugambira twenda kuma music ukagitandika shara muntu kanze kushonga kije music ngagitandika kare mwene ryo no buzarura no bwangi you know what style ko mukikangi no wabari yadyo mwishonga umukika tinkumanyaje mununga mbwe ukashanga wabiro mwishonga yatenda kubihe maybe ninye inspiring ngikika niwe pioneer wa music so music iko kija watandika ota kandi niwe nkakora ndukwesongora no primary nkakora ndukwesongora music dance and drama tuza competition nkabanzana drama nganzana nko mushiki and I used to perform it very well bampana nekirabo cha best actress yakumanisa umushiki yasingaye kuzana hata kubashomire best actress of the year ninga of the term of the day of the bagara because best actress of the gara kubana ora competition nizwaziriye umwishomero zamara zitambura zaheru za nationals so umwishomero ngabanza naje nsingana nabishi kandi abishigara nzana part ko mushiki kandi mbasinga kandi we abikibara so bija bashoma asembura abana bona basitamini best actress of the gara of the competition so mwena nyonka kura ndukunde byo kweshongora ndukuzana so atukuna amazire okweshongora nafuteka mamani especially kuna amaze university natandika gukora so nashara mu kweshongora nafuta mamani nafuta mana sente aho kuba kweshongora nukwitaga sente banzotemera ntu bigo murebe twakore media ntugeyondera na Alan Save kandi koko kukira interview twagikorera mu muhanda so twafuna mu short commercial break but we are continuing Alan Save waza kutugambira twatugia akuwatandikira music okajere batamugi ari the mwen serious business serious music nkagitane kuri musanzu ndukusoza cyo shobora cyo kubanza mu Urban Records bakucyeta umura nico cyabe kirye cyo kubanza serious music unga kuyankana ishongore byo shongore bindi eberwe ekomera ayeberemo never ceases unga serious music kagitane kuri musanzu namara gushobora university namara no kutandika paka sakufuna kasente kuko basa gukora video record na audio so kagitanye kuri musanzu cyeshongoro cyahumura nakikora video the same year nakora cyende cyeshongoro bakucyeta masiko gira masiko gira masiko yabarumwe obisimbure nibyingi ebyora biremu bikumazira mani warimo kureba nyensa yawe koriyo musinguzi no kukiraho yes right cyeshongoro cyo kikatiye cyeshongoro cyakabiri bire biwangambira ubwo byeshongoro bifunge tibyakora washara mu kabyeshongore mwe ya university mwe y'umporevo kongambwe na recording studio sound ketari kiria so ku ruganda tubyangabinaga ikibire na hati kongambwe turetera kitakubimanyi video kongambwe ati ngenda na neberoho aho kuba ekikuba kire kikuru nobo wabire yuze kize kisya ureba nicyo kandi nacyo kisya kikaga kikuru mano iya yekisya aho kuba obongo bo wide the mind is wide so enkuruka kumenya kumena mushaje barane wasinje kuruka kumenya kumena musanzu nasebye shobora mukaga na video itanu so videos itanu na audios mukaga nibikuratana bita nakujya ntinkabaza n'icyo sungo kiba kweta humura nakurasaho amasiko nakurasaho byonna uruganda n'icyo yo mu Ruganda byonna nakurasaho nabikora hatareke sungo kiba kweta
tukwatane se ate nico current song cece shongoro kirimo abandi ya tuza kucigamba all stars yeah then before serious music nkana isongo cyese ko bakwete komera cyo Ruganda konka kina cha producing na internet cyo nkachi recording mu studio nungi bakugeta Jagstick Studios nesanga amayiri birampa kwa so kachikora mu studio nungi mwenu sound ya chere very clear so niche kintu kinkurudingira mbesho ngorebe talent mwene binatancho serious music arani tureba abwinshi washazire mu kweshongora gospel music nyewe nkakuru mu cyaci mu church boy ya kandi nimanyembera z'abantu bakora bamwe mwe n'abantu bambenda kukumuriza generally abantu benda kukumuriza cyo kwanyimba jant kumura gira masiko byona mukama nabukora twatanisi so ati hariyo nkomuntu warebireho kujoti arani nyuko nkureba gumuntu mpora naye gumba ngomba mweshongo denari ariyo aro no cyo kubanza nyonka banza kuba inspired by western music ibyeshongore byahere byo rujungu don moweni bene byo ruzungu bya worship music kandi byeshongore binabe ni composing ajere mu secondary bikabe byeshongore byo rujungu so kuna amazena ndafutana ka serious music ngareba kanishe no kwani yeshongoro mu rumo rwanje ako wanenda kuhereza ubutumwa nobehereza mu rumo rwawe kandi abantu abo kucenga ngoro kubanza nabo so kuna akandikira koraki atu composing byeshongore byo mu nyankore na no ruzungu rumu na no Ruganda konko ruzungu ruke kandi ankore abantu bamanyaje runyankore so ukachara muti kanchitera mu runyankore birebe wakoze mu Ruganda tikija kita icyo Ruganda hari imbere y'inabe ni ndabamo so kunamaze kubisingura nagira nti reka ncyesho shiriyo mu Ruganda rwona kora seriyo mu Ruganda hari mu runyankore byona yabisobora katonda mwesigwa bena mpateri kugira ngo obire mukama wo bushoborozi bw'injahamagara ganje ebire bigumire byono bihindure bushaye you the change my life you give me joy and happiness byona ebisinga byono bichusiza so it is on your moyo to kurebera muhambo so to go to inspirational music singer ninga gospel musician of course and to batugi omoyo ninga shomu kwikiriza we are spiritually filled amina so hati arani save omurebe gute yakubana yeguza ninga shinanye cinkwetaga kumanya umbwiro buwamara industry okoshongora gospel how is this industry basically on gospel side obwiro wa industry yitu ya Western Uganda gospel side yanyu eriyeta kwa mpereze gambaho na best emir ninja no manyi so best emir yanja gospel music yite ineshonga kana asima abantu abagitandikire nka bamera simwe abantu abakitire before you bamera simwe ba Lilian nabasa ba chamukongwire so uwe yajangu for us we are fine konkebe bindi nabihuru muri imwe abasacura so naniwe nanyenda kukubuza how is your gospel industry so far gospel industry terimo kwakurizo kare tarimo anyananka yaza kwishungura ishimikwa ni mu broking ataka wishungura anyananka ashimikwa nahereza katuti ishimikwa ni broking ataka ebyo tuberimo mu gospel because waza kwishungura gospel music ni kukuriyo kwetwa kwawe and okwetwa kimanyisa ngo maybe no boye sugo umuntu ari kusinga abandi abantu amagezi that is ruhanga kind of course bya ruhanga to kuza kuteka mwebe bito byo munsi byuko bya sente kugira ngo kanye shongore kishongoro cyanje shemekwa ni kiya mu sente by force sente shemekwa ni zerwa so gospel yo wano giye shongora no banzo giye shongoro ugikunze uri kuramya ruhanga kari n'abantu bagikunda bahendera bakwemera mu yamabaga
Ndani nofuna makasindi. Mukamakora. Yeah. So you feeling fine, comfortable with this industry of Western Uganda on gospel side? Yeah, so far comfortable. Oryo muuma? Uma nojimanya? Yeah, uma ngaliza mukasindi. So jiri mu Uganda. Ubonora ngo ndekuba yamba kabisho. Yeah, kuligiro batugambire nyina amasuku neza kutuyamba. Baba tabihindwira. Yeah, abo kuba bakatugira ngo copyright neza garishira umwishongozi. Nashoza album yanje mbeje ni copyright. No buyinza and of course kwera agaruke tukabeshongozi ninde bantu za kufuna munondo. Singo kushoze cyeshongoro ukabura nangu no kufunda umuntu akagaruka gacyoziyamo ukabura hiwa mutabariza ariyo mweshongozo wagize ngo Matine teri kumuyambe cye no kweshongora kandi narenga nafuna nguma niyo kwiba music y'abana yenawe nyoko naje tegereza ukareba neza kutuyamba so cyukuru no kurinda tukareba cyarakuri aranse ni mweshongozi cyo wa gospel kweshongora cyo mu Western Uganda Western Uganda uko kuburyo wawe ukatamece shongoro cyo utahurire otine mukasije umutima ukaje uti it's fine wow ya ayeshongwire do mwana Happy Alex wow ari shongoro turi kurunja besigire kurunja besigire Yesu ya tuturara kurunji tusiba kurunji nana umuyaga no kuzize Happy Alex akwepora of course Happy Alex by the way to Bankore Media kusariutinga ni winita fari hango byadiro is a giant in this music of Western Uganda, is a giant in gospel music. So hinechi yatiro hinechi yatiro chamani has inspired us akwa no nabe ni inkura twaturebye shongoro byeye niwe mukama cyeshongo cyo kikatambura Western tina tarachurira and nibo baturetire twakunda music yo Runyankore kandi tutwareba ngo Runyankore ruhoro bukuru weshongora so obwiro bo wamaro industry myaka iri kwikena serious business ni kintu cyo cyara kubiri ukambura watamo ukajutika ngeti nkazo mutachi yeah of course disappointments is sometimes icyambiro kikantamo kikenda kundamisa industry izoba rumwe kandi nza kushutinga video especially video ya Masco my second video nasashura umwanya ukora mu video kandi ugo mwanya director wa video akangira ngo umwanya nigo gwari kwetaga so nawo gusashura namaze gusashura twikiriza nizo bari nagize kugikoreramo izo bakuri yashikire twakikona za kamera zitu twashiro tuti manager w'umwanya ubwo yagira ngo ahatakorwaho video rerafu mukwate sente zanyu muze kuronda handi kandi izo bari gashikira video umwanya nagusashwire nyine na receipt kuko yangarira sente muze kuronda handi I was so much disappointed cyakuyeho waye yachikante abo ba video ukagumiza video wagishuting ngagishooting urundo nako after nka 2 weeks ako nkabanza nayetereza na shara pressure chikakuteraza kandi ubwirukezo zurumu uyine sente umwanya nugogwe nuka bagukuremesa tuba kwenda ko kandi rano kubasa gukora video yawe so kandi ikintu kirakushemiza ukakora waye wahura ubusinje ukajoti we wow nimpuramati ubuteka ningandije abwo kujoyinga industry ekiya kare ekikunshemeza mu industry munge kinze nagikunda munonga nikorabo yinkoze na All Stars cyeshongoro ntwenda kukigamba cyeshongoro cyo cyatukwata nise yo main factor kuba ntorete sti kandi cyo mu kitambura tsofa cyeshongoro cyatukwata nise kikaruga ino wachukuretire ngo chukore na tukwata nise cyeshongoro cyo ninye na kitandikire so nkashitama hansi arebanti biyari okay had some rumors ngo mu Western manya buriyo mari yo mukeye usingo mu Eastern akwana ora Eastern no I mean Central bobi no kora boss nyingi kora bebe kuru yayeta ba Fresh Kid yayeta ba Spice Diana baha nize tukore cyeshongore corona distance so bonda bazamba voice ngama kagabo bachitera cyo ureba nanka yayeta ogunanga konkito mu Western tibikorwa
umwestani ukora bozo nozubara Yeno mweshongozi nkabashatu ninga bana nozubara. So I had it in rumors naja, is it possible, let me try it. So na gambro producer wanje, producer Deus Shua Tunes taza ninyenda kukora verse, I mean chorus erayo mwene rayishongoro mwabeshongozi barengire mukaga amuza, is it possible? It is possible. Kari suggesting abeshongozi abo kwenda abo kurya nimbasa kutamu yaba suggesting. So na recording chorus ya tukwatanisa kuna amaze kugira recording one by one na contacting abya suggesting one by one. So naba contacting abinji ba accepting na nabatara accepting ngokora ngo ine reason very very difficult konka kana yenda nkora ngo ine reason ine management kana management yeye bakoze plan yo mwaka gonda. So takubasa kubarebye konka iki kintu nanyenda kucebuza bwiko kuburya mu management like projecting cage etari kugira ngo nikora. This is not a collab, akuba ni project y'abantu bindi no kubere wa designing plan cause tiwuri kuza tiwuri kubanoza kuchipushinga we tiko ni project y'abantu bona ni obuzibu no bushanga kujoka okata mekintu then okagaruka plan yawe nyowe nkanye tinka bene nda mu buzibu bona chikuno no gambira management umweshongo gunogu ayine plan egi. So naninjira mu nkirizinze yimite miraka chunga because after all tibara kujenguje performing all stars, mostly all stars izibanize gisa community society ubwiro bwinji byene kuba ne bisensitize message iri kusensitize society about HIV, about working together, about like an outbreak like corona. So nyoti ndeba tusome kwano nara so chesho kurubiza wachikora bayikiriza mukakora hamwe nububa wa abayishirize gukora hamwe harimo Peterson MA umushongozo wa gospel aho mwestani Imana harimo July umubito nawe no mweshongozo w'ebyedini harimo Chikumpora best inokul Chikumpora ni journalist presenter of one of the radios around town. Harimo Jose ya no mweshongozo w'amani akayishongora umucurezi mweshongozo w'amani aho mwestani. So na Godson is also a humble boy and a good singer. So tebarampeze they accepted Isha bakamara kagabo even izo bari ya video abo contactinga, they were all willing. konka project ejo niyo wa financing wing so for by the grace of God. Amina. So ni ineti watire of course wa finance wa finance ya uningo kata maka sente kawe ukakora project ejo kadita musente n'abandi bakije ukaruga ukakora audio ukakora video beyond it means niwe tuwabe no gender. Of course nyowe nakujyantinyeshongwe byeshongwe byo kugarama abantu amani kana no inspiring the society. So me when I inspire the society I feel good. Wale abantu batanka kwatanisa really mbana ekinkubuza ekiroto cyawe cyeshongore cyo kikarugayo indeed kikarugayo kikarugayo konka level yinkwenda tinka jirebereje munonga aho kuba ninyenda buri umwe namanye twatanise message eri mune kandi yamara kujimanya igire ko kuyamuhindura. So before ekicheshongori shohiro kwa kanga kikashoro kwa kashatu hati turumuntu zo mukwa mukaga. So close to 3 months kitambwire kita kirukanjire amuteringi yo aho kuba naba comparing n'ebyeshongoro byawe byenyuma byo na comparing n'ebyeshongoro byenyuma biyari twatanise kirukanjira speed yita ko expect abo kuba kandi Kampala last week so kuna bene ntambura ndukuraba just on the street na uri umuntu ari nakitinda. Wow. So kitambwire konkanyo niyenda by at least by the end of by 8 months ndiwe namanye message rumu yo kwatanisa kandi gire ko kuyamuhindura
RN7 ntuje kufuna time tugaruke tuganire so ati nanyenda koromukunzi twendere akuba inaitwa ntuza gukora bindi niwo hine biwano uzakora RN7 kuruga hati ninga ngeno twinire planet omyaka nkebiro misho eshatu ya omyaka nkebiro misho eba wamana omustani not omustani honka yo kurusinga part of Uganda so bireba n'umushinga w'amani kandi nyereba ibyeshongoro binkweshongoro myaka ibiro misho uza kwani bihindwe mutima ubwo mwaka teka ngo no hari yakanda ya umwaka hari yakanda kari one kiza ya mukikumi na kumwe you expect it ngati kwenda kwibera bizamu wano ndabiza mu bantu tukangamo twamakape tukangamo na kwibera bizamu so RN7 iwe nko muntu none ukora cyo utari music ya nanta gukora music kuko nakugira ndi mushomesa muri nishomesa no shomesa RN7 no shomesa ya ni mari nishomesa so ryo mushomesa no shomesa is it fine kugambe cyo kushomesa wano kigamba kwabana kuba abana bito bashomesa ati umurebe mawa mu buzabuza so ati umurebe noba wa mu buzabuza wanja ngo ryo mushomesa utakubasa kungambira cyo kushomesa kasoma science ya kushomesa biology kokani kwenda gukora fine art mu okay norebe kanisho cyo ne aba biology nibo bakunda gutega bati wa kamera nyendo ba obereke arani kandi bice nebire bikebyo ne byaba biology uryo mu science murundi so RN7 minus music no mu science ka no mu art hati who is who ngini we are not getting you are an artist you are a scientist RN7 is an all around person no kora art yetshani okora art ya music ya entertainment okora science ya biology all around person ati tukija chiti ngwenu njane taranta kugari kama simu so utari shomero no sige bishani ya imbani sige bishani posters like mobile money here milk amatema runji ya ubwapa utashesha hafa ine nemitware so ubwapa ngobwe ni wori kubukora ya nimbuka ninga niyo wahanditira karakumfucira kureba Amedi washambanira aha imitware tumufine so RN7 turumuntu yira kwendera RN7 ntakunda tuwenko mu ya umbire bwanye bwemerende kuko nakugambire ni kunda sports nakuzenta wambugana ndukuza bomba ground zikuzana aho some tennis some golf and golf yeah okay so you know ni kintu cyo kikora kubikuja nk'umuntu yakikora ndi ya ikinkwangu magara ganje n'umuntu kundi disappointment kora appointment n'umuntu ashaheze tuvugana mwanya ogu akishiza akakujya ati nasimbura no kusimbura ishahazi kishika akirenga muri dakika 30 akakugira ati nasoza mu program uri murinzire kora ko so ikintu disappointment nkinkora ku munonga nobo ngambira okwiza ninga tukuza kubaseki ya arantura umuntu hendera nenda usibura abahagizi bawe ubagambire music yawe nibagifuna bata mwe n'umuntu yakubaye nembaga nuzo weyo yeshongo baganize nyeshongora so bahereza ibara kushanga ne bakufuna bataye ya music ya RN7 no basa kushanga internet just no kuzo musumu yawe ukayaza mu Google ukateka mu RN7 songs RN7 ya single ero yona ni save SAVE RN7 song bera neza kwiza ubidownloading umuvurikize ninga shino basindikiro n'abanywane ya no basa kuza YouTube uteke mu izina ryo RN7 videos nzikuza was playing was liking you can even subscribing kujana manata yo video of notification ya o sharing link n'abanywane bawe kandi wano yenda kufuna
mpereza umurimo gw'embaga ninga mukoro gwona ninga no gukusiga bishani ninga kukompozingira ka birthday song ninga wedding song ubasa kumfuna namba y'isimu yanje 0 mushanje 8 ina 83 atawuna mukaga na mwenda ninga shi 0784 83 5669 aho nufuniraho tuganira gukurenga mpaho so RN7 turi umuntu tugamba n'abantu binjara mu n'abajungu ari mu nabiraguje na nyina kabuzo kanje kacenko turi umuntu twendera Yesu nomanye Yesu orgo wishe mu of course nomanye Yesu kuri yabera do mwiraguje kana afera basisi akana kubafera abwaki biraguje kuva gumira aboko wawe Yesu akiza kufera umuntu wena umubi no murungi kuri yabira ryo mwira ekibuzo canje wacu buzabuza kuri yabira ryo mwiraguje ako utukura no mujungu akana yikiriza fera bazacuguzo citi cyo mwiraguje no mujungu kuri yabari Yesu but katugende neco RN7 nyendohereza barebita kahaburuka muheru ya akahabura kukereza abeshongoza ninga banzo teremo nakapera ka twatanise byona tukwene together we can divided we fall tukwatanise tombekensi tuomubumwe together we can divided we fall tukwatanise tombekensi tuomubumwe okombekensi nikweta gobumwe leti tafari ndeto mushenyi tukwatanise ebyo ko yahuro mu nganda tubireke tukorere hamwe umubumwe turi bamwe obwangane ihari tubirekere bari Hello yes RN7 sibura bare bitu bagambire akahuburo kamwe nimba sibura kandi mbebaza mwe bare kutureba mwe bare kukunda Nkore Media kandi nimbe hanangiziriza musubscribing Nkore Media inebirungi ebyo tarabase akukiriza mutwe okabasa byona so nimpabura besongozo batayibanje mureke tukoreki kwatanise amina Yesu murebi witu wa Nkore Media we bari kuba nitwe kubgaito atandika kusedesha of course nakora boma ngoko mukwareba etown yona niyo nakora boma golf course na nintambure byanje navugana RN7 na wari kuza kuzana aka golf hariya ngoko yabashobora yonduho Nkore Media mwe bari kuturana and Beyazini followinga Instagram Twitter Facebook na YouTube channel otebwa ngo nakora na Donize Ntuha nawe ni cari wanje twantambura nawe niwe yakwata kamera kandi nibiza kutemwa DM swaga na Asumani ngash off savage ijuka ariyo abantu binja bitukora na Nkore Media like Sky Nana Dr. Jastorode manager Areku nabandi binji abimukuza kubane mureba mutebwa kureba omuzano gwito gwembera yensi buri muni gutambura kandi tubatera episodes buri gwa katano bwiro bwinji ariyo na nezindi interviews zitukuza korotebwa no na program yensi inkuza kwigurira nyona Sky Nana niturabe nitukora mwe tukweto mwerato so make sure that you be there ogomojerebe nituturebe ahandi nimba jangu tutaonana kesho kumwe yes twine kuba kumwe kandi twamara kuba kumwe message tweshongora ntugihereza abantu kandi nabo tubagita bavamwe so message twetenga buri munsi umuseji buri umwe nayitenga mutahiweyi so nuko kustamanka nka composing ejo chorus ngeta abanywani banje ntumuize mu mpere z'amagezi tumuize mu mpamagezi tukwatanise cyo shongoro buri umwe atempatiye turebeke mu community twagihereza message eyo kwatanisa yes echo shongoro cyo tubasa kushanga hininge byeshongore bindi tubasa kubyihankanya ebyeshongoro byanje byona biri ya YouTube videos ziri ya YouTube na internet just no kuteka mwizi na RN7 then you search RN7 all my songs will be available to you okay nitwenda ngo ohereza ubutumwa harya babanta bikirize ngo mwishongore because kubayenzira bakandi banga yes hati ni nyendo bahereza kusima kwa wahambe nabo bakuru I give all my sin kwetago bumwe leti tafari ndeto mushenyi tukwatanise ebyo ko yahura mu nganda tubirake tukorere hamwe umubumwe turi bamwe obwangane ihari tubirekere bari together we can divided we fall tukwatanise tombekensi tuomubumwe twaba tuninde imwe mwena twinamani tata na mama
kuri ameza. That's the way.